Autokuća Kole, ovlašćeni diler i serviser vozila grupacije Fiat Chrysler automobili, svečano je otvorila novi redizajnirani prodajno-servisni salon koji će osim dosadašnjih Fiat i Fiat Professional programa od nedavno na istoj lokaciji u napređenom prostoru u ponudi imati i brendove Jeep, Alfa Romeo i Abarth. Na svečanom otvaranju, pred više od 100 zvanica, klijenata, predstavnika medija i uvaženih gostiju, predstavljeni su novi modeli, a prisutnima se obratila i direktorka kompanije Fiat Automobili Srbija, gospođa Silvija Vernetti Blina. U ime kompanije Fiat Automobili Srbija, ona je želela da izrazi zahvalnost Autokući Kole na uspešnoj višegodišnjoj saradnji i doprinosu u prodaji i promociji njihovih brendova. Kao ovlašćeni diler i serviser vozila grupacije Fiat Chrysler automobili, Autokuća Kole predstavlja značajnog i pouzdanog partnera u Srbiji, rekla je gospođa Vernetti Blina, direktorka kompanije Fiat Automobili Srbija. Danas Autokuća Kole raspolaže poslovnim prostorom od 2500 kvadratnih metara i ima više od 50 zaposlenih, a svoju ponudu obogatili su brendovima Alfa Romeo, Jeep i Abarth. Pre 20 dana Autokuća Kola je proširila svoj prodajni objekat na 3 nova brenda, Jeep, Alfa Romeo i Abarth, pored Fiata i Fiat komercijalnog programa. Prodajni salon se nalazi na istoj lokaciji kao i do sada u Zemunu Cara Dušana 209. Za razliku od pre 20 dana proširili smo za još nekih 250-300 kvadrata objeka, tako da sada posjedujemo 2 izdvojena prodajna salona, jedan za Jeep i Alfu, a drugi objekat za Fiat Professional i Abarth. I evo, pomenuli smo salon automobila, pretpostavljam da na osnovu onoga što su videli na vašem štandu, ljudi malo češće sad posećaju ovaj novi salon. Imali pitanja, šta ste tamo u stvari izložili, bilo je novitete? Pa kako da ne, odjeci sajma automobila su i tekako vidljivi, kupci su zainteresovani posebno za novitete kao što su Jeep Renegade i novi Fiat 500X koji je i promovisan prvi put na sajmu automobila. Posjedujemo vozila na lagerima, posjedujemo test automobile, može da se dođe u salon da se pogledaju, da se probaju, da se obavi test vožnja i da se obavi kupovina sve na jednom mjestu. Inače, ono što je bilo zanimljivo tokom sajma, imali ste prodajnu akciju vezanu za neke pogodnosti prilikom kupovine, da li to važi i dalje? Tako je, za vreme sajma Fiat Chrysler automobili u saradnji sa Credit Agricole bankom je bila akcija 9000 beskamatni kredit, akcija je nastavljena do daljnjeg, tako da svi kupci koji su zainteresovani to mogu da ostvare i u salonima bez odlaska u banku. Akcija je usmerena na 4 modela, Jeep Renegade, Alfu Giulietu, Fiat 500X i naravno već prepoznatljiv Fiat 500L koji je zadržao uslove kreditiranja od samog početka. Potencijalnim kupcima, kojima su potrebne informacije o modelima Jeep, Fiat i Alfa Romeo, trenutnoj ponudi ovih automobila, cenama, uslovima kupovine, cash, kredit, finansijski leasing, mogućnostima zakupa vozila i slično, odnedavno je dovoljno da pozovu broj telefona zvezdica 555. Nije potrebno nikakvo dodatno aktiviranje usluge, a poziv se tarifira kao prema fiksnom broju. Po uspostavi veze dobija se call centar Autokuće Kole, ovlašćenog dilera pomenutih brendova, čiji prodavci su u svakom momentu spremni da pruže sve raspoložive informacije koje mogu biti od koristi prilikom odluke o nabavci automobila iz game sva 3 proizvođača, uključujući i Fiat Professional. Poslednjih godina svedoci smo burnih promena u automobilskoj industriji, brisanju granica između segmenata i kreiranju nekih novih. Evropsko tržište je u poslednjoj deceniji pretrpelo značajan udar na ekonomsko tržište i doživelo otklon ka modelima B segmenta u crossover, odnosno SUV varijanti. Dovoljno je pomenuti Opel Moku, Renault Captur ili Peugeot 2008, pa shvatiti po prodajnim rezultatima da su ovi modeli izuzetno traženi. Ne želeći da tržišnu utakmicu posmatra sa začelja, Fiat je odlučio da predstavi svoj novi model 500X. Proizvodnja novog modela odvija se u italijanskom gradu Melfi, pri čemu se na istoj traci sklapa i njegov dvojajni brat blizanac Jeep Renegade. Oba vozila se oslanjaju na Small US Wide 4x4 platformu, koja se u blago izmenjenom obliku koristi i za Fiat Grande Punto i 500L. Izgled novog Fiatovog vozila je zaista vrlo atraktivan. Prednji deo vozila nedvosmisleno otkriva pripadnost porodici 500 sa ovalnim farovima i pokazivačima smeštenim u prednjem braniku.
Prednji branik sa diskretnim hromiranim elementima je blago akcentovan u odnosu na karoseriju, koketirajući na taj način sa toliko željenim terenskim imidžom. Bočna linija vozila, odnosno donja ivica stakala, je postavljena prilično visoko i sa plastičnim obrubima rubova krila daju vozilu dodatni utisak snage i izdržljivosti. Zadnji kraj vozila je znatno masivniji u odnosu na recimo 500L. Njime dominiraju velike, gotovo pravougle zadnje svetlosne grupe, kao i hromirana lajsna vrata prtljažnika. Interijer vozila je izuzetno zanimljivo dizajniran, ispred vozača nalazi se instrument tabla sa instrumentima duboko utisnutim u njihova kućišta. Centralna konzola je čistih i jasnih linija sa displejem osetljivim na dodir. Fiat je dosta uložio u pogon novog modela 500X, u tu nameru se koriste benzinski i dizel agregati koji sasvim očekivano prate trend downsizinga. Dostupna su 4 benzinska i 3 dizel agregata. Ulaznicu čini 1,6-litarski ET ili Q benzinec koji je uparen sa petostepenim manuelnim menjačem. U cilju smanjenja potrošnje goriva i umanjenja emisije štetnih izduvnih gasova, na modelima sa pogonom na 4 točka ostavljena je opcija isključenja pogona na zadnje točkove, imajući u vidu primamljiv dizajn, široki izbor palete motora i vrste pogona. Uz povoljnu cenu sasvim je sigurno da će 500X imati zapažen nastup u svojoj klasi.